5 grams of plastic situm get choose it. The chain reaction, the chain clinic people. According to research, an average person's I think they has plastic in it. A new study found the average person swallows about 5 grams of plastic every week. To know chilang nam et pati to know civic sense hormone to know ave pick lang non pusime to know India munit long mane central India long so to know non pusime non ke chari dun lok lo o himi to mange mane to know civic sense mane ko pilo tum dak science pen pini ba chini mi na pen ngang tung ka chini tum anan same si pa chini pon pol pen tum same chini pon rap pen la pen chini bekang la bang skin nang so nai video lo isi like a civic sense formang non tum chethan pol ke mane tum nok di mane agyan no nang pol pen ke mulitan respect ki pithan pol pen not only to know respect chakali itu non la so dinong ke chali mai do isi no so to know plastic non moon non marketer ke var non height same non not only to me hem not sapha chakali Etum Karbi Anglong lo pete tume hem lo to wale dam no hokme dam sami tum plastic sami tum war thap thena pol pen an char mu sim war dedan po lahan si tum nong ki pudang ke la ke civic sense plum chong si tum war thap war pru la akto ma jat tabe tum civic sense abi si gupo muni to han tume sona si gupo la si tum no India lo mainly ke so problem en dot pi ki tum India lo ko ane promise ni tum mane so hormang ke problem face pick long ke India is a dirty country so mane India long ke mane tero ubsi bang out contribute gitu non chetang thak bo sami tum north east bang ke nature pick lang pen ter pick up kali lang bon sami non na ke chingbu lo hotum sami wang bom no nanane ekdom Bihar Bengali tom ekdom bi chingbu lab dak sami lasi chingbu lab si no sami non ma ke north east tu mate inlo so tu sami no ma chali dum bom ma yak ma ke itum nong kunane dustbin ta rire ke pangyar dam kunana ni yonason du asi lasom ma itum sami chepa kom na pala pen civic sense min duna po itum nane picnic dam pon hot sami nong mane theklong long di yak mage hor bongwar gang chu to ho yak mane hor kali sami plastic pangyar gang chips to ho hai sami lason gi mo civic sense ka be plus nun dak pini ba go pos bang nat bang mane bang nat country lang nam de plus sapara no la situm dak pini ma so bi tulong dak situm chethanami mane civic sense salam situm chethanai la situm video le mang cheng pit Pick it up. Wait a bit. Why not? But you dropped it. It's not okay. It's not okay. It's your country. I just saw you. Your plastic bag. Plastic bag is garbage in the credit river. Only food. Oh, so you shot yourself and then threw your fucking shit in the fucking river? The broken window theories long ke thanam teng bolte si example harak do la ke lalo si a building ang mo pe si thirki mande thirki chang dak po aso chi thirki chi hang dak long muri tum care ba de lo aso thirki ekta be chi hang le ma care ba de lo a phi ke la som se henu chet lang ton thirki no labo sup henu labo la hello sigi puda mage science and window theory lo ke dak se thonam ko bima mne ke la so simple example itu nong dakar biang long example ma son lo mane tu nong jo si akter war phit thegong lo so akter war phit tum thegong lo dak hum hedet lo plote la so bang ke mni tu ma thapo e like ta ven le pu hum hedet po war phit dakater do lo la so keter sami tum lang le bom le ter bom bat bom ya ma das ke war lo war bom ong bom po purang boy ang som ngi dak cheplang po gira ka pura min thu men ui la so la cheplang det po tu no pura tu tel li akader bin dak cheplang det po lahan si tum nong ke the broken window of theories pusi tum psychology no same dolo example lo ke la se so mang ke tum nong pa komang chi la pen la haya a civic sense la tum nong do nei la pen nong hai pen ko pi si tum nong nuction no itum nong la pen mane ke phalang no chot ma pi ma sami tum nong bangan se phalang no dei ma mati itum imina son ke phalang nui ma adak tum science chi ni mang la se science pen program pen de da biological pen health impact no tum jana ma la se scientific pen garbage itum nong ka ter hui wadam bol hailo wadam no de nong pi pilong ang bacteria do po files po la pen ge chitim nang klang po engel hai po itum nong ke tu ke ter du hui bang u lo pati nong disease no po nang klang po chitim no malaria chitim nang klang po dengue chitim nang klang po hai pen sami tum nong wang po ang pali to nang check po itum imin na ma si bemar chapalong ro la si la ke itum nong the health itum nong la ke biological and health impact science or thing mental la si plum masih itu ignore cleanliness, jauh itu like cleanliness, mana kesal parmu jauh itu ignore that lang ledet lop telah suim pek mereka minasi ceropo. According to environmental studies, setting berarti
isi itumlong ektaber garbage made aketer humut no ke vardam na so pen ka release di mane methane gas pendala anse harmful ta du thulang itumlong na ket la ke CO2 na bisi thona nglaya methane gas tong lai nang tet bo jak mang ek aketer long la son method ta me na tet bo yul hai lo si no CO2 na bisi release tum thulang las lai pen sabe tum no health impact bo yat bo no net jong sabe tum dilhi lo sabe theklong lo. Delhi woke up to a blanket of toxic smog this Diwali morning as air quality plunged into the very poor category. According to the Central Pollution Control Board, bompa mo priplo Diwali ke bompa bo chenam lo parke ek tuma jakaro masi por mi hisai dil nasi itumlo sami lason taxi menasi e oglong akenu chi jok josit no ke ter warlo prote the chain reaction ne pilo nasi the chain reaction no pidam teng bote ituma ke ter warlo para drain ho long the war tip po para hai drain long hai sami ekdom proche block am la po drain no sai tum long aketer war po ekdom mosquito mane chitim hoi bang po lakang lu mane hala tum long bojalong thang lom di mane hithi tum Karbi Anglong dak di pu hiti long same kon ane aketer war po drain no same ching thang nam hup po lai le par ke ekdom lang bang ek tet thai ni po ing back o po tum long ekdom aketer ma ching lu dat po apar dak chitin na tet po jat po son be marlong po yel son mata pilote tum long cleanliness emna according to research, an average person's has plastic in it. A new study found the average person swallows about 5 grams of plastic every week, and that's equal to the size of a credit card. And it's 5 grams of plastic. It is 5 grams plastic. And it is high. Aketer long chuplo no son lang on the plastic dolo an dolo no holder to no plastic dolo sub big microplastic dolo so was it no chudet bana country klar oitila was bana country klar oitila ke Japan Singapore Sweden kapen ke kapre jaga sami posiklar olo athemne da ke base system and educations do la ke bipilo ala nege recycle technologies do la jan use oi tu na ke lai ba abi blog bo sami tumong la school so civic behaviors like than la environmental science so martha than so pen sami behavior la school pen silai than la bo sami tim school ng hai bang ge than ko bo la pen sibang ke Indian problem social science abuse thing men la hai lo lasi tumong hailang na lote tumong mane iksun ipina tumong aktum chethan da di tumong 1.4 billion people tum da India mo pe tum cherap lap de tum ani siang mo masem tum baklarum lasi lasona khas do pilan tum da India long sami mane hailam chethan nei mate lasi jong se tum so video interest dok de na tum na than not li same one to pam me pos video same lasi non dak pchini ma ke tum Karbi tum samian hang my interest tuma masana topic long samini li ke wana ka software ang pchini phan and ge na tum no si ka prep video interest do dak sami taking point cardon